Tu svakako kroz metropol niko ne može proći. Danas je na trgu Alije Izetbegovića sa početkom u 11 sati i 17 minuta obilježen Međunarodni dan srednjoškolaca 17. novembar. I ove godine sevnički srednjoškolci su svoj dan obilježili uličnim performansom. Ovaj projekat se realizira već drugu godinu na području Bosne i Hercegovine, za koja stoji Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. ASU BiH ima svoje ogranke, to jest lokalne timove koji djeluju na nivou lokalne zajednice, pa tako i u našem gradu Srebreniku djeluje lokalni tim Srebrenik koji je pomenuti projekat proveo na području naše općine. Cilj ove akcije je rješavanje određenog problema srednjoškolaca na što kreativniji način i slobodno izražavanje ideja i misli kako srednjoškolaca, tako i ostalih stanovnika. Ali, nažalost, i ove godine nismo vidjeli ostale građane općine Srebrenik koji i ove godine nisu prisustvovali uličnom performansu koji su izveli srebrenički srednjoškolci. Ovako, dragi moji učenici, prije svega hoću da vam čestitam ovaj Međunarodni dan srednjoškolaca i drago mi je da evo na ovakav način ovim uličnim performansom pokušavamo da skrenemo pozornost nadležnih institucija na ulogu koje srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje ima. Vjerujem da ćemo u narednom periodu ne samo na ovaj način skretati pažnju nadležnih institucija, nadležnost države, nego da ćemo naravno i svojim znanjem pokušati promovirati sami sebe. Hvala vam i sve najbolje. Evo ja bih iz Vijeća učenika da vam se zahvalim što ste došli. Ja se nadam da nikom nećete pustiti da prođe ovuda, jer svi koji su oslobođeni 7. časa ne smiju otići u kafić niti kući, nego ostati ovdje sa nama da crtamo i govorimo o našim problemima. Sad ćete pogledati jedan skeč. Taj skeč neće biti možda Bog zna zabavan, ali je o asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, o lokalnom timu koji djeluje u Srebreniku. Pa se nadam da ćete svi pogledati ovo pažljivo, da saznate malo više o tome. I priđite slobodno bliže, sad možete rasturiti taj zid. Aplauz za vas! Priđite slobodno pogledati taj skeč. Ja ću bih par pitanja vezanih za tu organizaciju. Da li neko zna šta je ASUB? Ajde se. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je nevladina, nepolitička, nestranačka organizacija koja ima cilj poboljšanje srednjoškolskog statusa. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je nestranačka, nepolitička, nevladina organizacija koja je u cilju poboljšanja statusa srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. 250 srednjoškolaca predstavnika svojih srednjih škola u cijeloj Leben ili SHL koja ujedno financira sve. Znači, čime se ona bavila? Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini se bavila edukacijom srednjoškolaca, označavanjem važnih datuma za srednjoškolce, međusobnom druženju. Kampanje, zatim generalne skupštine, promo busevi i Međunarodni dan srednjoškolaca. Dobro, dragi moji učenici, sad ću vam se moja asistenta praca par pitanja. Lokalni tim je ogranak ASU BiH na BiH koja djeluje i vrši svoje aktivnosti na određenom području. Taj seminara i zalaganje za veću participaciju u procesu donošenja odluka. Jedan. Nisam imam još. Mogu ja se reći, profesorca, molim vas. Pol, religiju, nacionalnu i političku pripadnost, angažiranje na stvaranju pretpostavki za jačanje odgovornosti mladih. Ja sam ovdje ispred Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine. Sad sam odgledala skeč i veoma mi je drago što vidim da ste upoznati s tom organizacijom i znate šta je naša misija, koji su naši ciljevi, to jest da su naši ciljevi zapravo vaš poboljšan status u obrazovnom sistemu. Moram reći da sam ponosna zaista na vas, što ste spremni na ovakav dan
izaći i iskazati svoje mišljenje, pokazati da se brinete o svojoj budućnosti i da ste spremni stojati iza onog što su vaši stavovi. Asocijacija srednjoškolaca se zaista potrudila da vam pošalje promotivni materijal i da vam pruži priliku da uradite ovo što činite danas. I eto, samo mi ostaje još jednom da vam se zahvalim i posebno čestitam vašem lokalnom koordinatoru Tariku Morankiću. Nemam više šta da vam kažem, jedno hip hip hura za nas i za naš dan. Uličnim performansom srednjoškolci Mješovite srednje škole Srebrenik su iskazali svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem u, tako reći, njihovim statusom, jer danas je 17.11. Međunarodni dan srednjoškolaca. Evo, jedan od učesnika koji je podržao ovaj performans učenika jeste i njihov profesor Sadil Mehmedović. Pa evo, kako vi vidite ovaj ulični performans, kakva je njegova poruka i kakva je budućnost srednjoškolaca u narednom periodu, tako da kažem? Pa da vam kažem, u jednom društvu koje je nedovoljno izrađeno kao što je naše, svakako se ovakva jedna manifestacija mora podržati. Ona je došla iz razvijenih društava kao inicijativa i mladi ljudi uistinu imaju oko čega da budu nezadovoljni i mi smo ih dali punu podršku u tome i njihov ovaj dan treba da raste kao što i oni rastu i zapravo u jednom demokratskom društvu kao što treba da postane i naše. Otprilike svako ima svoj dan i učitelji imaju svoj dan kada artikulišu svoje probleme, evo i učenici imaju svoj dan i to bi trebalo da je jedna cijelina, jedna sprega u kojoj bi trebalo da se nađe zajednička riječ, jer zapravo i odgajanje jeste jedan zajednički posao i u tom smislu one uistinu imaju našu punu podršku. Evo, kada uporedite, rekli ste demokratsko društvo, kada uporedite nekadašnje, jer vi ste dugo u školovanju, dugo ste profesor, kako je trenutno stanje kada uporedimo nekada i sada status srednjoškolaca? Pa da vam kažem, sve zavisi od toga koliko vam to društvo nudi. Ako bi se srednjoškolci, i oni se svakako danas bavi tim pitanjem, onda oni nemaju razloga da budu zadovoljni. Sad je zapravo nemoguća stvar sa srednjom školom dobiti nekakav posao, toliko je toga na birou, studij nekakva vrata otvara, ni on više nije garancija da se može uposliti, pa čak ni doktorat nije više garancija da ćete imati posao. Zato nama treba ovakvih dana, ovakvih zahtjeva, želja i planova, kako zapravo da izađemo iz ove jedne začaranosti i kako da tu jednu ogromnu energiju koju nose mladi, nose oni znanje, nose oni novi pogled na svijet. Zapravo od njih ima što da se nauči kao što oni imaju i od nas, ali tome treba svemu dati prostora i zato sve treba imati volje i podrške. Naravno, evo vidimo, igraju, puni su života, tek su počeli da žive i naravno očekuju puno od života. Evo, vaša poruka srednjoškolcima? Pa moja poruka je da za svoje pravo, za svoje slobode moraju da se izbore sami. Nikad niko nikome nije slobodu donio na dlanu i dao mu je. Za nju se uvijek borilo i za nju se uvijek trošilo svega, da sada ne idemo u priče nekakve koje mogu rezultirati nekakvom tugom, nekakvim tonovima mračnim, nego uistinu moramo kazati da to jeste put borbe, je zapravo put oslobađanja ličnosti i put dobra i onoga što mora dati nekakve rezultate. Borba i rad daju rezultate, to je poruka. Hvala i puno sreće. Molim, hvala i vama. Tebi ću postaviti. Evo, naravno, upravo i sa neposrednim predstavnikom srednjoškolaca razgovaramo sa Amirom Arifovićem, PR menadžerom i članom upravnog odbora ovog lokalnog tima iz Srebrenika. Pa evo, šta je tema današnje akcije ovog uličnog performansa? Prije svega ja bih da pozdravim sve gledalce nezavisne televizije JATA i da vam se zahvalim kao medijskom pokrovitelju što ste evo već drugu godinu za redom izašli nam u susret i podržali ovaj projekat.
Tema ove akcije jeste iznošenje raznih problema po pitanju srednjoškolaca, iznošenje ideja i misli na što kreativniji način, kako srednjoškolaca, tako i ostalih građana općine Srebrenik. Vidjeli smo jedan skeč, u čemu se on sastojao? Skeč je govorio o tome šta je ASUBIH i šta je lokalni tim, pa ako mi dozvolite ja bih samo par riječi da kažem. Upravo smo to htjeli. ASUBIH jeste nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija i krovna organizacija svih mladih koji pohađaju srednju školu. Lokalni tim, to je odjel asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i taj odjel je zadužen za lokalnu zajednicu i održavanje projekata na našem prostoru, to jest prostoru općine Srebrenik. Evo, i prošle godine ste nešto slično ovdje izveli. Vidimo da je sada bolje nego prošle godine i kakvi su planovi za buduće vašeg lokalnog tima? Jeste, ove godine smo uspjeli da prikupimo određena sredstva i uspjeli smo da pozovemo više učenika da nam se pridruže. U budućnosti planiramo da pozovemo još više učenika i da ovaj dan smatramo neradnim danom, ali naravno da će učenici doći i podržati ovaj projekat, jer je ovaj projekat nešto što se u rijetkim zemljama obilježava. Moram istaći da se ovaj dan obilježava u 17 gradova Bosne i Hercegovine, znači Srebrenik je jedan od 17 gradova i u budućnosti planiramo raditi još mnoge projekte. To je to. Naravno, ti si učenik kojeg razreda? Ja sam učenik 3. razreda gimnazije. Ti ćeš biti još jednu godinu ovdje, ali tako, ali to ćete nastaviti, prenijeti na svoje generacije koje dolaze? Naravno, planiramo da ovo pređe u tradiciju. Hvala, puno sreće i uspjeha želim. Hvala vama još jednom.